Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Eid al-Fitr muborak всем. Вот альхамдулилlah, Всевышний Аллах дал возможность нам дожить до этого прекрасного праздника Eid al-Fitr. Хвала Всевышнему. Вот такой народ собрался у нас в Новосибирске. Альхамдулилlah. Всем Eid al-Fitr mubarak. Eid al-Fitr mubarak. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Şahit konum ekran. میگن درشه عید هم میشه دونه خدون یک عید. علیکم سلام و رحمت الله. ایدو خدی برده این هم میگن که در درشه عید هم میشه بخدام خبیسوری است که امر خدوان چند خیر بگوی این هم کسی جو خاری الله اکبر. نواسیبیر زمین عید هم میشه هر عیده میشه که بوار که در تولیسون هم میشه این بخدون گودکو بو کم شید